مها بوری نمهک آسایی بو، لیجبو گل مهک گرانو به ایش بو. کوته ده ایریشن هوانه لسر هریمین باکور و رجلات سوریه رودان. ده انجام وان ایریشان ده سفربریه که گشتی هاتراگ هاندن و حیان هاجی سفربری بردوام دکه. رغمی گلک ایشو زحمتیان، رحی بندواری جبو خلکن باجار قامشلو ببونه یا مها رمضان نهاتیه ومراندن. برو واجیوه او وکی سمبولا صبرت ناسین. خلکی قامشلو نرین و هیوین خوش روش آواتی ویره دیار کرن که او به هیوین دلسوز مها رمضان پیشوازی دکن که مهک با آشتی و آرامی سروان در باس ببه. محاضرية عايدة دكن محاضرية روجية دكن إن شاء الله شان روجدة ري وبن أما بدعاقة بينن وما بشغلن وبين عالم الجفربوية وبشتي مؤتمر تاليجي شيبو أم قال لكي مرتاحن وكيف خوشن وإن شاء الله أمور بخير بريم الخيرية. ولاتیان داخواز جی بازرگانان کرن کو پیوستین جیانی جبو ولاتیان ارزان بکن. ام استقبالا في هيفا رمضان تكن في هيفا روجيه هي ام بهيفينا حمو تجاري ما قامشلو خاصة اي مواد خوارني او انا هج في قال لي هبنج برقو ملطي ما كريزي كي قال لك زحمت را درباس بي كار نمايا افانا بو هي في ما حمو سربيانا عم حركس ايرود دواري باراستني ديا ونها وكون زان روجي دري ديا سي چار روج معنا ادبيجم بجا ملتج بو غرادي روجيش خوره بكريج بو روجيا خو بكي ان شاء الله اب هي بسرما خوش درباس بخير وسلامت وام بهيفينا شر نما بمينه والحمد لله كردي مرحمه بون دستك ازقلكي كيف خوشم بيتشتي خلکن باجار قامشلویه هیویه جشر خورتر دبینن و داخواز دکن کو او لهی و آرامی لحرم وره بجه آنین.